дуруду шодмонӣ нисоратон бод бинандагони азизу арҷуманд, бахусус ҳаводорони барномаҳои телевизиони синемо. барномаи нурафкан аст меҳмони хонадони шумо азизон. бале ва ин авват меҳмони барномаи мо ҳастанд сарояндаи дӯстдоштаи мову шумо Ситораи Кароматулло, ки бо сурудҳои ҷаззобу шуниданияшон боз ҳам барномаи моро зебову рангин мегардонанд. Ситорабону ҳамеша шуморо тариқи оида нилгун тамошо мекунем ва мебинем ки дар чорабиниҳои давлатӣ ва чи дар маҳфилҳо ҳамеша бо либосҳои миллӣ баромад мекунед ва мегуфтед ки дар анамин санъату дар ҳамин фарҳанг ва санъати имрӯза либоси миллӣ чӣ гуна аҳамият дорад? либоси миллиро худам бештар дӯст медорам. ман ҳар вақте ки бо либоси миллӣ баромад мекунам, мардум маро фикр мекунам бисёр ба як чеҳраи кушода тамошо мекунам. ман бисёр аҳамият медиҳам ки ба мардум чӣ бештар писанд меояд, кадом либос бештар писанд меояд ки ман ба завқу таби мардумамон либос пӯшам. ва ба шумо низ бисёр ҳам зебанда аст. бале воқеан вақте ки ҳаргоҳе мебинем ки Ситорабону куртаи атлас пӯшидааст ва баромад мекунад, хеле ҳам як симои зебои бонуи тоҷик дар он нафтааст. зани тоҷикро бо либоси миллӣ мешиносанд. бале бояд бигӯем вақте ки чунин симоҳои санъату фарҳанг ба худ либосҳои миллиро ба бар мекунанд, бале насли ҷавони имрӯзи мо низ кӯшиш мекунанд ки ба онҳо пайравӣ кунанд ва чунин сару либосҳоро ба бар дошта бошанд. ин хеле хуб аст, албатта барои пешбурд ва равнақ ёфтани фарҳангу санъат. ҳангоме ки дар хориҷи кишвар сафар доштед, албатта дар хориҷи кишвар сафар мекунед, анамин сурудҳои миллиро шумо месароед ва либоси миллиро муаррифӣ менамоед, чӣ гуна истиқбол мегиранд аз шумо? яъне хориҷиён ба санъати мо, ба либоси миллии мо, ба фарҳанги мо чӣ гуна баҳо медиҳанд? бисёр бо диққат гӯш мекунанд. либоси миллиамонро дида ҳайрон мешавам ва санъатамонро низ дида ман бисёр наз қабул мекунанд. дар он ҷо ман мусиқии миллии худро мехонам, бо авҷои баланд мехонам, кафгӯбиёи зиёд мешавад. ҳамагонро дар ҳайрат мегузорӣ. наз қабул мекунанд. суруди мусиқӣ то чӣ андоза метавонад ҳисси зебои парастиро дар замири инсонҳо бедор намояд ва умуман суруди мусиқӣ метавонад тарбиятгар бошад? албатта, чаро не. вақте шахс як суруд гӯш мекунад, яъне суруди пурмазмун бошад, оҳанги хуб бошад, шеъри хуб бошад, шахсан худам сароянда ҳастам, як суруди як ҳофизро гӯш мекунам, як илҳом мегирам, як табам болида мешавад. агар суруд хуб бошад, агар суруд хуб бошад ва гуфте ки бо шунидани сурудҳо рӯҳу илҳомам тоза мешавад, ана ҳамон сурудҳои кӣ бошад? яъне кадом ҳунарманди асил аст ки сурудҳояшро бештар гӯш мекунӣ ва табат болида мегардад? ё устоди худ мешуморӣ ё пайравӣ мекунӣ? барнои соғваро гӯш мекунам, шодравон Зафарнозим, Шоиста Муллоҷонова, ҳозира сароянда. бояд фикр мекунам сароянда ҳар касро гӯш кунад, ҳар як сарояндаро гӯш кунад, ва хо аз Тоҷикистон бошад ё берун аз давлатҳои дигар бошад, аз ҳамон сароянда як чизро мегирад. албатта ман оҳиста оҳиста кӯшиш мекунам ки ба ҷавонон низ эстрада мехонам, мобайнаш шашмақҳо мехонам ки ба ё яъне дӯстдори чунин мусиқӣ бошанд, аз фаромӯш накунанд. дар даруни шашмақҳо мисол ҳаст, асари вазбине ҳаст ки мисол бо чизои шӯх таронаҳое дорад ки вай дар шашмақҳо ҷойгир шудааст. шашмақҳо мегӯянд ва таронаҳои шашмақҳо мегӯянд, аммо мардуми мо вайро ба таври халқӣ мегӯянд. чизои вайам дорад, бисёр як чизои ширин дорад шашмақҳо. хуб, анамин таронаҳои халқӣ чӣ гуна садо медиҳанд айни ҳол? яъне шашмақоме ки монанд ба халқӣ аст ки мардум фарқ намекунад кадомҳо ҳастанд. чӣ гуна метавонед якеашро бисароед? бале беҳтараш. пеши ки равам наздики шавам, пеши ки равам наздики шавам, аз бас ки дилам пеши ту боз равам,
از بس که دلم پیش تو باز روم. واقعا هم یک صدای دلنشین فورام است و حلاوت بخش نیست هست. تشکر میگیم برای سراییدن سرود و بچه ها فراموش نباید کرد که بخش تاریخ یک فیلم است. بله خب ما سرگرمی صحبت شدیم قریبی که بخشی برنامه رو فراموش کنیم. خوب دلیر این نوبت درباره کدام فیلم ما معلومات میگیریم؟ ҳамкорамон нурхотун носирзода имрӯз дар бораи филми зумрат бароямон гузориш омода кардааст. биёед бо ҳам тамошо бикунем ки то дар бораи таърихи ин филм чӣ маълумоте пайдо намудааст нурхотун ва баъди тамошои сюжа боз ҳам бармегардем ба суҳбати ҷолибу хотирмонамон. бале хуб ин филме аст ки албатта дар солҳои аввале киностудияи тоҷик филм сабт гардааст. албатта барои мо хело ҳам аҷиб хоҳад буд, ҳам барои бинандаҳо низ барои бинандаҳо ва барои меҳмони барнома низ, чун сарояндаи ҷавон ҳастанд, шояд маълумоти бештар надоранд оиди ин филм. хуб мебинем. салом тамошобинони азиз ва хусусан мухлисони барномаҳои нурафкан. бо шумо ҳастам нурхотуни носирзода. зумрат чунин ном гирифтааст филми бадеие ки ҳайати эҷодии мо дар бораи ҳамин филм беҳтарин маълумотҳоро пешниҳоди шумо мегардонем. филми мазкур соли 1961 ба навор гирифта шуда, нақши асосиро дар ин филм ҳунарманд Тамара Кокова офаридааст. тамошобинони азиз, агар дар бораи ин филм маълумот надошта бошед, пас биёед бо ҳам мебинем ва маълумоти заруриро аз худ мекунем. бо мо бошед. солҳои 60-уми қарни гузашта марҳилаи рушд ва эҳёи синамои тоҷик ба шумор меравад, зеро дар ин давра як қатор филмҳои рӯйнавор омаданд ки на танҳо дар дохил, балки дар хориҷи кишвар низ нуфузи синамои тоҷикро баланд бардоштанду муаррифгари расму оин ва таъриху тамаддуни тоҷикон буданд. яке аз филмҳои машҳури ҳамон давра филми ҳунарии зумрат мебошад ки аз замони рӯи экранҳо падид омадан то ин ҷониб ҳаводорони зиёди худро дорад. мазмуну муҳтавои филм дар бораи меҳру муҳаббати инсонӣ, дӯстиву рафоқат мебошад. яъне филми мазкур дар бораи зане қисса мекунад ки зидди хурофоту кӯҳнагароӣ буда мехоҳад ҳамагон рӯ оранд ба замони нав ва илмҳои замони муосирро биомӯзанд. баъди хатми мактаби миёна зумрат аз деҳа барои идомаи таҳсил ба шаҳри душанбе меравад ва таҳсилро дар шаҳр дар донишкада идома медиҳад, вале таҳсилро ба итмом нарасонида зумратро ба шавҳар медиҳанд. шавҳари ӯ амулоқдор буд ва намехост зумрат таҳсили худро давом диҳад ва баъди таваллуди нахуст фарзандаш ки духтарча буд, муносибати шавҳараш бо ӯ қабеҳ мегардад. зумрат аз зиндагии душвор монда мешавад ва бо духтарчаи хурдсолаш ба деҳа бармегардад. гарчанде ӯро дар деҳа хуб қабул намекунанд, вале зумрат рӯ афтода намешавад, ба кор мебарояд, роҳбари хоҷагӣ шуда кор мекунад ва шӯҳрати зиёд ба даст меорад. коргардони ин филм абдусалом раҳимов, оҳангсоз шарофиддин сайфиддинов мебошад. филм соли 1961 дар киностудияи тоҷик филм ба навор гирифта шудааст. 12 апрели соли 1962 филми зумрат дар Москва бо бинандагон намоиш дода шуд ва миёни мухлисон шӯҳрати беандоза касб намуд. ёдовар мешавем ки дар ин филм ҳунармандони машҳури тоҷик Асли Бурҳонов, Маҳмудҷон Воҳидов, Абдулхайр Қосимов, Абдусалом Раҳимов, Талина Азаматова, Туфа Фозилова ва дигарон нақш офариданд. Не надо. Слезы последние дело. Много я их выплакала за свой вдовий век. Не могу больше, мама. филми мазкур соли 1962 барои беҳтарин филми бадеӣ дар кинофестивалҳои кишварҳои Осиёи миёна соҳиби диплому ҷоизаҳо гардид. метавон арзёбӣ намуд ки филми мазкур дар ҳоли ҳозир ҳаводорони сершумори худро дошта, тамошогараш ҳар лаҳзаву ҳар соати зиндагӣ онро дида намуда, таҷрибаҳои нав ба нави рӯзгорро барои худ кашф месозад. филми ҳунарии зумрат таҷассумгари симои зани меҳнатдӯсту тавоноеро мемонад ки ба ҳама шебу фарозҳои ҳаёт рӯбарӯ мегардад, вале доимо дар маркази ҳадафҳои худ эътиқод ба ҳаёти осоишта ва зиндагии пур аз саодатро дорад. ҳамин аст ки онро дербоз нақшбандии хотироти инсонҳо ва намунаи олии беҳтарин филмҳои ҳунарии тоҷик ба ҳисоб меравад.
фикр мекунам маълумоти заруриро дар бораи ин филми бадеӣ аллакай аз худ намудед. Ман бошам дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунам. Хайр, хонаободу сарбаланд бошед. барномаи Нурафкан идома дорад. ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо ҳастанд сарояндаи дӯстдоштанӣ ҷавону бисёр ҳам зебо Ситораи Кароматулло. Шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба телевизиони синема. ташаккури зиёд. ва хуб шуд ба фикрам ки ин филмро бисёр ҳам тамошо карда будед ва маълумот надоштед. албатта ки маълумот гирифтед дар бораи филми Зумрад. бале бисёр нақш умуман худи шумо филм тамошо карданро яъне кино тамошо карданро дӯст медоред? бисёр. Хуб, кадом намуди филмҳоро шумо бештар дӯст медоред? рости ҳамаи намуди филмҳоро дӯст медорам. пас ин тавр бошад Ситораи Кароматулло мухлиси телевизиони синема аст ба фикрам, чун Бале. беҳтарин филмҳоро мо пешниҳод менамоем то бинандагони мо аз онҳо огоҳ бошанд. агар раваду аз телевизиони синемо ё ин ки ягон коргардон шуморо ба нақш офаридан дар ягон филм даъват созад, шумо хоҳиш умуман доред ё не? хеле ки қайд кардам бисёр нағз мебинам дар ягон филм бозӣ кунам. бисёр маро даъват карданд ки дар фалон филм нақш офаред, аммо мехоҳам як филме бошад ки як умр мардум тамошо кунанд онро, яъне ҳоло наёфтам. яъне ки сценариҳое ки ба шумо пешниҳод карданд ба шумо писанд наомад? хуб, кадом намуди нақшро дар махфӣ набошад шумо мехоҳед бибозед? албатта ки нақши асосӣ ва бале мехоҳам дар нақши асосӣ. боз ман фикр мекардам ки айни замон Ситора мегӯяд агар филме дар бораи Шашмахон бошад, ман мехоҳам нақши марказиро иҷро бикунам, вале тамоман чизи дигар гуфтам. аз удаи Шашмахонхонӣ мебароям. бо аз зикр кунем ки тақрибан 90% занҳо филмҳои ҳиндиро тамошо мекунанд ва ба онҳо мароқи зиёд доранд. умуман ба ҳунарпешагони Болливуд, Ҳолливуд умуман тақлид карданро чӣ гуна қабул мекардед? Ман мешуд ки тақлид мекардед. хурд будам бисёр кинои Болливудро тамошо мекардам. ҳаст ягон актриса ҳунарманд зане ки аз Болливуд бошаду ба шумо писанд аст ва ҳатто мехоҳед ки чеҳраи шумо ба онҳо монанд бошад? бале актрисаҳои зебо дорад. Приянка Чопра, Прити Зинта, Айшвария. хуб, шояд бораи суруди ҳиндӣ месароед? зудааш мебаромада бошад? Хеле аҷиб. хуб, хеле ҳам садои хуб дорад. Бори шумо фикр ки сароида мекунам бошед? наметавонам. ягон лаҳзае нашудааст ки дар хона вақти кору бори хона ягон суруди ҳиндӣ сароида бошад? баъзан масалан насиба сари ҳар қадам месарояд. албатта. Бале. मोहब्बत दिल का सुकून है तबा मोहब्बत दिल के तरफ है इंतजार मोहब्बत قدر дарди дили насибаро сароидан барои ҳамин ҳамагоҳ шуд. نه اونقدر میتوانم خونده. медонед ман ба як хулосае омадам ки мо бештар аз Ситорабону суруд дархост кунем. бисёр ҳам садои хуб доред, вале инҷо биёд акнун ба бахши саволреза бале мегузарем. бахши саволреза дар пеш аст. мо ба ҳар ҳол савол медиҳем. яъне саволборон мекунем. бале, омода бошед. суолҳо хеле ҳам кӯтоҳанд ва шумо низ метавонед кӯтоҳ ҷавоб диҳед. мегӯянд дӯстон оинаи якдигаранд. дуруст аст ки беҳтарин дӯсти шумо оина аст? فکر میکنم در زن البته دوستای خوب داریم اما بهترین دوستمون آینه است چون که زن همه وقت آینه رو نگاه میکنند. یعنی کم و بیش خود رو در آینه میبیند. بله کم و بیش خود رو در آینه میبینند. شما میسروید که تو دیگر از ما نیستی و برای از شما شدن چی باید کرد؟ باید دیگر از ما هستی شود. چی باید کند؟ چی باید کرد که از شما باشیم؟ من درد دلی مردم رو نگاه کردم میسرایم دیگر از ما نیستی همین معنی رو دارم. یعنی از ما رفت. خوش بیننده های عزیز، ادامه برنامه نورافکن است منظور شما و مهمانی برنامه ما هستند نوبت ستاره کرامت‌الله مشهور. بله، ستاره کرامت‌الله. ما می‌خواستیم در مورد زندگی پس پردگی ستاره کرامت‌الله سوال دهیم
خوب مرحمت نصیبه چون ما زن برای است. این جرأت نمی‌کنیم. زن دل زن رو بیشتر میدوند. یعنی بله. بگذار نصیبه سوال دیاد از زندگی پس پردگی ستاره کرامت الله. اکنون ما آگاه هستم، خودی من آگاه هستم، زیرا که ما دوست هستیم، رفیق هستیم و میدونم که ستاره حالا اویلادار نشده است، ولی از من بسیار سوال می‌کنند که ستاره اویلادار شده است، ستاره فرزند دارد. بهترش می‌خواستیم که چطوری که میگویند سخن از دهان لقمان خوش است، بهترش خود ستاره بگوید. حالا اویلادار نشده. البته که امیدواریم اویلادار میشه و خوشبخت نیز میشوی. بله. روادو همسر شما بگوید که تمام ستاره تو دیگر روی صحنه نمیبروی، پس چی میشود؟ من باید در انتخاب خطا نکنم. من میخوام یک زندگی آباد داشته باشم، یک اویله خوب داشته باشم، فرزنددار باشم. البته من در انتخاب باید یک مرد رو انتخاب کنم که مانع نشود. فهمد. بله. یک دیگر فهمی باشد بین ما. بله. ҷавонҳои ҳушёр бояд ин суханҳоро дар ҳушу гӯшашон ҷой диҳанд. бале бинандаҳои азиз, Албатта. он нафароне ки тоза бо телевизиони синамо пайвастанд. بله. ستاره کرامت الله. خوب این زمان از اویله و از فرزند و از اویله‌داری او من سخن کردن بسیار میخواهم که با لحن شیرین ستاره کرامت الله یک سرود الله بشنویم. چگونه الله میگفته باشند چون در حالا آینده ستاره مادر مادر نشده است، چگونه میتواند خوب البته که سرود دادر و بشنود؟ خواهر و سرود. جیهانچه دارد. бале дар оянда бале, ман мешавад дар- охир. در اویله یک دختر هستم، دو برادر دارم، یک دختر دارم. همون جیانچه دارم، برادرانم اویله دار هستند. چه خیلی گفتید الله به شاید نزدیکی سرود ما. مادری خود رو علیه که برای خود شما میسرایید آن رو زمزمه میکنید. طفلی گریانم کلان شو، در جهان از من نشان شو. طفلی گریانم کلان شو، در جهان از من نشان شو. داستان شو، داستان شو، داستان شو. گمان میکنم خوب ما نب خوب دلیر برد. خوب دلیر با فکرم ба قریب بود. фикрам бо шунидани ин алла дилхоҳ кӯдаке ки ҳаргиз намехоҳад хоб равад, خوب میرود. хоб меравад. бале, Бале, хеле ҳам хеле аллаи хуб буд. ستاره اگر суруд муҳим. فکر میکنم مادر شوم از این خوبتر میخونم. باز امیدواریم احساس که دیگر میشه. میشود. بله. بله. ولی خیلی هم خوب بود. باور کن قریب که خوب همه بود. اگر در آینده فرزنددار شوی و فرزندانت راه صنعت رو انتخاب کنند، مانع ایجاد نمیکنی؟ баръакс барояшон با فکر فرو رفت. خیلی عجیب. بله. اگر پسر باشد، اگر دختر باشد مانع نمیشم. چرا؟ اگر پسر باشد نمیمونید، مانع میکنید бигзор ایجاد نمیکنید. паҳлавон шавад. بله. ولی دختر باشد بگذار سراینده شود. بگذار چه کسب میخواهد شود. یعنی که اگر پسر شود مثل پدر شود، بله. اگر دختر باشد مثل مادر бале, شود. сипос мегӯем ба ситораи кароматулло барои чунин як ҷавобҳои воқеанам хеле хубу созанда. акнун бинандагони азиз, мо дар бахши дигар қарор дорем ки Бале. ин бахш ном гирифтааст қисса, яъне бахши нав аст дар барномаи Нурафкан ва махсус ан ҳамин бахш якумин маротиба бо меҳмони имрӯзаи мо сурат мегирад, яъне бо ситораи кароматулло. то кадом андоза қиссаи шавқовари худро мегуфтанд, албатта дар давоми барнома шоҳид хоҳед буд. یعنی این بخش چنین است. ما سه راوی برنامه کلمه های زیبایی رو انتخاب میکنیم و مهمانی برنامه ما باشد از آن جمله میسازد. جمله های زیبا البته. ва ин ҷумлаҳо табдил меёбанд ба як қиссаи Шавқовар. шавқовар. Бале. албатта. از خوب. کی شروع میکنیم؟ بگذار از نصیبه باشد چون بانو است. бале. یک البته و چون مهمانی برنامه ما ستاره نام دارد، بگذار که کلمه آغاز شود از ستاره. хуб аст. خوش ستاره. در آسمان ستاره رو شب دیدم زیق شدم که آفتاب. از آسمان غلطیدم و تیز روز شد. راستی زیق شدم که آفتاب شب رو دیدی. درازتر می شد. آفتاب رو دیدم. کو در کوه برآمده ایستاده بودم که یکی لخ چیدم. اومدم در درون کانال زدم. رسپی.
از کانال هرچی عبور کردم میتونستم برآمدم که ولاسپید موندگی در ولاسپید شدم. مغازه به ولاسپید مغازه رفتم. شکر میخواستم صبحانه خود رو با قند چای میگوین و شیرین چای آغاز کنم. از مغازه شکر خریدم. خوب این بخش رو تمام میکنیم. بله با خیلی قصه خوب نقل کردند. یعنی از عهده ایجاد کردن از ستاره کرامت‌الله میبرآمده است. بله میتواند واقعا میتواند. خب من راستی فکر میکنم که مخلصان این حال نشستند و میخواهند که باز ستاره کرامت‌الله یک سرود زمزمه کند برایشان. بله ما میدونیم که ستاره کرامت‌الله از عهده سرود سرودن خیلی خوب میبرد. بیا بهترش سپارش یا خواهش میکنیم که یک متن سرودش رو بگیرد و خب در چند ژانر بسراید که مخلصان هم ببینند، هم حلاوت ببرند، هم بله با هم از استعدادش قدر بله هم از مهارت ستاره کرامت‌الله باز آگاه هم شوند. بیشتر البته. آگاه باشند. سروده که به دل شما نزدیک است. شروع میکنیم از شش مقام. من دوست داری روی خوشو موی دلکشم رپ مدهوشی چشمی مست و می صافی بغشم. فلک من دوست داری روی خوشم موی دلکشم مدهوشی چشمی مست و می صافی بغشم. استراده من دوست داری موی خوش و روی دل کشم مدهوشی چشمی مست و می صافی بغشم. من دوست داری موی خوش و روی دل کشم مدهوشی چشمی مست و می صافی بغشم. نمیدونم چه خیلی خوب معلوم می شود که شما از عهده تمام ژانرها میبرید. از این پس شما میتوانید کم کم ریپ هم سر بهید. بله بهترین بود. بهترین بود. یک و یک دور از شش مقام برای گذاشتن مهارت ریپ سرایی هم داشتند. بله خوب اگر ریپ سرایی هم باز هم مخلصانش بیشتر میشوند در افریقا و در دیگر جای. خوش بیننده های عزیز، ادامه برنامه نورافکن است. منظور شما در پیش کدام بخش ها است؟ بخشی عجایبوت است من فکر میکنم. این نوبت باز نوبت رو میدیم به سمرالدین نظرزاده بگذار. بله سمرالدین نظرزاده همکار ما آماده است و مرحمت سمرالدین سوژه رو برای ما پیشنهاد کردند. بیایید با هم تماشا بکنیم. бинандагони азиз шуморо бо 5 навор ва ё аксе шинос менамоем ки воқеӣ буда аз диданаш бисёриҳо ангушти ҳайрат мегазанд. қисми зиёди бинандаҳо гумон мекунанд ки навору тасвирҳои аҷиб бо ороиши компютерӣ сохта шудааст, аммо ин гуна нест, асоси воқеӣ доранд. рақами якум акси ин мурғоби азимҷусаро рассоми голландӣ Флорентин Хобман тасвир кардааст. дар як муддати кӯтоҳ ин мурғобиро дар шаҳри Пекини чин сохтанд ки бисёриҳо аз дидани он дар ҳайрат монданд. дар чандин давлатҳои ҷаҳон акси ин мурғобӣ ба зудӣ паҳн шуд. рақами ду аз дидани ин дучарха бисёриҳо ҳайрон мешаванд ки ҳамин гуна ҳам мешавад. албатта ки мешавад. ин дучархаро дар ҷангалзори штати Вашингтонги Амрико дидаанд ки воқеан ҳам чунин мебошад. акси ин дучархаро бошад сайёҳони штати Вашингтонги Амрико бо телефон гирифтаанд. рақами се роҳи оҳан бисёриҳо аз дидани роҳи оҳан дар изтироб мемонанд. бинандагони азиз шумо гумон накунед ки ин ороиши компютерист. оё қатора бо ин роҳ мегузашта бошад? албатта ки мегузарад. агар не, пас кори роҳсозон чӣ мешавад? рақами 4 калонтарин мошинаи заминкан ба истлоҳ экскаватор дар ҷаҳон. бинандаҳои азиз аз бузургии он ҳайрон нашавед.
идеяи асосии ин мошинаи бузургро леонардо да винчи тасвир карда буд. ба ҳар ҳол дилхоҳ бинанда аз бузургии ин дар ҳайрат меафтад. дидани ин мошинаи бузург филми таърихӣ ва ё афсонаверо ба хотир меорад ки мислаш дар ҷаҳон нест. сохтани чунин мошинаи бузург ба онҳо чӣ гуна муяссар шуда бошад? рақами панҷум, тамбашавии мошинаҳо дар шаҳри Дубай. дар шаҳри Дубай дидани тамбашавии мошинҳои ғайримуқарраре ва ба ҳам монанд бисёриҳоро дар ҳайрат гузошт. тамошо кунед, ҳатто аз шавқи зиёд одамон бо телефонҳои мобили онҳоро саб менамоянд. касоне ки тоза ба шабакаи мо пайваст шуданд, боз ҳам идомаи барномаи Нурафкан аст, меҳмони хонадони шумо азизон. бале ва ин навбат меҳмони барномаи мо ҳастанд сарояндаи дӯстдоштаи мо шумо Ситораи Кароматулло, ки бо сурудҳои ҷаззобу шуниданияшон боз ҳам барномаи моро зебову рангин мегардонанд ва албатта бо суҳбатҳои намакин. бале акнун ман мехостам дар бораи муҳаббати худ ба ватан бигӯед. ватан барои шумо чӣ гуна ҷой аст? Чӣ мақом дорад? Чӣ арзиш дорад ватан барои шумо? ватан ин хонаи ман аст. мехоҳам бо як чанд суруди ва бо як суруди худам меҳри ватанамро баён кунам. мешунавед? ای کشوری آزادم، ای خانه آبادم، از تو به فلک پیچد بال و پری آزادم، بال و پری آزادم، جانان وطنم جانم. ای کشوری آزادم، ای خانه آبادم، از تو به فلک پیچد بال و پری آزادم، بال و پری آزادم، جانان وطنم جانم، سرچشمه ایمانم، دردانه و پیمانم، ارمان نیاگانم.
واقعا امروز وطن داریم آباد و آسوده. امروز آبادی وطن است که اینقدر جوانان ما از محبت وطن، از دوستداری از وطن، زیبایی، از از شکوفایی و حرف زیبایی حرف میزنم. بله، و این همه با شرافت استقلالیت و وحدت ملی البته. است. خب هنگامی که ستاره بانو درباره وطن گفت، باز هم احساسی وطنداری، باز هم مهر و محبت نسبت به این سرزمین زیاد گردید. وقتی در سفرهای هنری هستید وطن رو یاد میکنید، خوراک‌های ملی وطن رو یاد میکنید؟ راستی از 4-5 روز یاد ایستادن نمیتونم. بسیار فضا میشوم که به وطنم تیزتر برگردم. اکنون یک سوالی که مرا نمیگذارد و میخواهم که دویمو جواب آنمون رو از ستاره کرامت الله بپرسم، این است که در انتخاب چنین متن‌های بلند و منصورودهایی که واقعا هم میتواند دلخواه شنونده رو به دنیای خود بکشد، یعنی بیشتر با کدام شاعران همکاری دارید و شعرهایی که او رو بیشتر برای خود سرود انتخاب میکنید؟ در انتخاب متن بسیار من با دقت اهمیت میتیم، چون که من غزل های شش مقام را خواندم. اینقدر غزل های پرمضمون را، غزل های سعدی، حافظ، کامل، سعید بسیار پرمضمون است. نمیتونم متن ساده را خواندم. در ژانر استراده نمیتونم. برای من بسیار من با شاعرای مهر نیسا، فرزانه، با استاد خیراندیش و دیگرها همکاری دارید. بله. واقعا نشانه اون است که امروز ستاره بانو در اهمیت متن، در اهمیت همین شعر و سخن خیلی هم سختگیر است، زیرا هستن سرایندگانی که بیشتر خودشون انتخاب میکنن و سرود اونقدر خوب نمیبراید. بله. باید متن پرمضمون باشه. بله. با موفقیت ستاره کرامت الله محض در شوخی صنعت همین است که او با چنین استادان، با شاعران همکاری میکند و همین است که بیشتر اخلاصمندان سرودهایش هر یک ترانه او را با اخلاصی گرم قبول میکنند. و ستاره بانو عرض سپاس میکنیم که در برنامه ما، یعنی برنامه نورافکن اشتراک کردید و خاطر هواداران خود را شاد گردانیدید. بله، برنامه نورافکن باز هم با اشتراک شما نور بخشید به خاندان هر یک تماشابین تلویزیون سینما. به شما برار میخوایم. سلامت باشید. بله. بینندگان ارجمند، طول این ساعت برنامه نورافکن بود در آینه پرجلوی سینما. تا دیدار نو با تلویزیون سینما بودن رو فراموش نسازید. خیر.